Teka iningeyu ne ke yago kwi ni a yaga ke mayo kwi ni a maya kit ma ke yago megani yenya. Teka iningeyu ne iritie ikin jo ma ke yago kwi gi tetek ma ke logo kwi ne a loga kit ma chalo ke logo megani yenya. Lok mabe tie pi wan weng won luak mau bolo yitwa kwi mau keru geni komwa mau rie ngewa ento ke logo kwi wugo tetek won jomo kene ke goyu wu ke riem wu ke line tien maroma ria dek ke goyu wu ke riem wu ke line ke waje ni rie maraj pienino wono rie inge dano ma wunu geno do maro chalo anne ke jomo kenne ma bene ke yago kwi gini yin ma chalo la bol kwi wa yin supporter wa yin dano me maro wa yin la rem wa yin bene yenywa atie kaluongo jo duchu luchungo wen make yago kwi wa tetek inieno me kwi ma ukaro chochoke lok mabe tie kwena mabe tie pi in pi an pi wan machalo kaga won umiru chung matek peke lany kaga machalo wan luchungu mau keru geni komwa wan wabichung matek peke lany kaga ni chake diri u chak yenya yin mai ngeyo ni ke yago kwi ni a yaga mai tie ki evidences ma nyuru ni kwi ni ke yago doke logogo ni pe obed migi yenya bet kigen wa foyo luba ni jonne go ngogo la bul ki ko polo jonne gu nyura ram gu kelu bomi gu kela ranyi ikwi me primary elections anyway iwa yom gunyura ranyi gigo i primary election gunyuru chan total tien lokeni jonne go ngogo la bul ki ko polo wan machalo luchuma ke yago kwiwa ka chel kilu bol kwiwa make yago kwi gi ki loge wingat magien peo yero wana yelu loyo ikwi madit matika bironi wana yelu loyo pian Johnny pegu timing Johnny pegu planning pegu timing gongo la bul ki ko polo i primary elections manyuti i general elections. In the general elections Johnny wabaka pian wangeyu miyo giro ming magunyuro i primary elections i general elections don pegitwero noyo ming enoni pian don wangeyu wamero chako exposing gen ki dirty tactics ma megini ne chake diri with immediate effect. So yin not moke ken maki yago queen ya yaga ki maya kupeke dwa chak yenyo wadong wan watie a formation more matie formidable, a formidable formation mangato pebe tampering ki kui wa matwala
pe kwone dong mane lok matie iwa yom karika bet ki yaga wa iwa yom ni miuni ki nyuroko chon tien loke ni achuli wajo ni charo lok madit ni ki ngogo la bul ki ko polo numero kongu ko manok numero kongu kude chiku ngogo i primary elections manyute ni wano pere ki lost megi ukupe kweda uyenya wekwa nyut ki wilobo ni the new generation leaders yowa ngatupe loro ni chake diri kupe kweda ana kupe kedwu wa bera chel wa ribe uno gien mo wero lak tiero chogo pian lak giribe ka chel chigi tiero chogo gongo la bul ki ko polo gongo la bul ki ko polo the same lu bol kui magu bolu kui pi wani put pi agota put ge kwa i kui maditi gubi duogo pi wan pe pi won ku yenya ana yenyi bene yin make yako kui ni yenya an bena yenyi wan make yako kui wa ubinu wabiru ka chel wek wa nyuru ki wilobo ni gini twere